Inam diwa panalai jandia achievement and the Ivan teacher tak highlight kagamo nomin. Uvi sinawi namboite milongal inde yu galmasa panin. Pu Dr. Hongam jule pu Dr. Tinun Kim ama hoi advisor na pang KCLF na pu dokwa hitat kya janam tiga na chihi. Jule ama ahi na ba na hin nam tiga pan na ho ichan gehamitiya ahile. Aman compassion Manipur abol zong hi kita tan nampi panhunan ne jin pasen hiji jomo munkai chungchang thu yong chu European Baptist Union na hi ama lingane hin yan thei ha san lai tau tiang la relief fat athuma chan dia chu panpi na chan gi gam jomo munkai yong chu lak anak ni ki thu ye chubana cha sat meya bam ma kasu jobin Ia macam nanti ngampun foreign lekhasun kini kita tak hijau, insyo na antan pekat na tahu ane kita kita dia zaman ane menampi na panhuna ame. Julai MTC yang kihang hakini Europe ma aku jinda nasa time 2 and say kini kita tak hiji MTC kihang hayong ju dan nasa time relief and bolin laksom ni lak niwal. Tu dia cepol rasa yang ko ama tha na ni ki boleh. Ini jen maupun aban bantu cung mele gala yang kita ten Europe lang ada khasun kini hiji cycle hang gente now jong se gari abang kalau dah ni kita TBM mina ni ki panhu ahi. Jadong se ama na to ahi sudah TBM sunga ama pun na tita aloba. Hiji CBCNI pun piahin medical board member ahin Hujiana hita sudah wearer hita member hina akam song jingjing ani channa Kampopi Mission Center Mission Hospital ahi board chairman tua athi ge ya long hi chairman aha the ha wela phatlo wa ana the lu tua ultrasound ho yong ku aman alam do ase do foreign kama Wailabul paho koma inam diwana bol to itu dah hiji tu dia guest house TV grow khat ma lagi sayang ku inam sungwa in ko teu na ko ho sumto the the to ama chairman hina ni sado hi hina bang chun ama na to jong se hi mil thelu tampia min tun mega voice Southeast Asia president hin hiji mega voice South studio ki bolti phamiti ahile inam pupilwa hi bible hi record ipo di sim the di Southeast Asia studio to TBS center ki board ni joma pan na hi chule thado ku ki holy bible chungchang thu ajong na satain Trinidad Bible Society Ohio State America to lik asema hiti hodong se ama khot dung hi atham ting le anung thop ting yang chu ki khoto om ta cha hi tu ni ana to ajing laya hi chan yai da thau hi mi man tam ta tu ni ang Thadong Baptist Association kia bangkom le gamtin na bolin eho mission center siam nawin amin ni na ko to be ase ta ka ki oi mo kom jong om ji lanin ki jong le anap pia ngai lut ho tu ni mi pin he jong jai pu hitin aki pi do na ho dunia achai na pen pu kai setan ma last journey to Nagaland Joint Christian Forum Hall champia Saturday ba tang rela meeting Hamasa to 20 na kinayin aba na cases officer ni meeting kinayin eholang civil society ha chamdadinga hoy ma ki che kinin achai na pera dunia Manipur Baptist Convention ni kakijo ikui jak thei ta lo je ba Baptist kai se Hado Baptist Association Kuki Baptist Convention Jamthu Baptist Association te gamte YP abon chahi nagalama Kong Teno United Baptist Convention iti chu si mo hin MBCR Nation Tender ki bo na hitan hiti cha pirin teng ni nga tu nga annual assembly masak pen na ni ba cha speaker hi hiti na ni nga cha ka so na hung kile na til tong si an chai ba hung kile lang ba si tu si na tu ai ta hiti chun tu ni hin ama lo na hi ko ha ma hu ding a ti hi kam cha te ho hiti na he lu kham da jengin Memang tam tak asyik jadi behela kai. Ama last journey hin tem khat ama achievement ho chu. Phat kino he dong da tia. Aphata
program amin jong lo pa tin thang highlight kan bo hi inau pa go le na hi la kham tha cha hi energetic and dynamic leader kita pen Manipur Baptist Convention ikidok bai yon ni khat teng la pa go le hi Manipur hin pu dik hi ati in ko te na go e kita e pa cha pi sam pau American English British English it tamang lang la pa hi ama ki le sa tuan YouTube about him bidang sen pasen ama attend to say that tuan yang program apa na ama ti ha lo si e da ha o kai kanau kai go lu hi ai la kham tha cha hin ni se khana an ki YouTube where within pat sha attend to Bible mi hil jing jing tule mi kita finance youth and music kiti ha me la ko sa ko thana agol han lai ta pastor ordain ki bola jani chup cha chu full ordain ka pe wa hi chi full ordain chu kalop wa kano ta ke ni thum no hi lo la aji ngai ta ji ki khen ai ta hin ko en ma he ti chu hi ha me hi ja jong se ka gelin patherin hi chi pakai ha cha ho chu wa hi su khiel khat to ni ham i pi hai mil khat to ma hoi lai hi abo khiel khat to ham ti ka gelin hi kai mu thai boy ama wang athen lesik isiem tira padin athil sem ho jong se abong jong se hijlai ka bol khiel tai hijlai ka tom khiel tai hijlai hi anai yet ne ti khat chang boy abong jong se the tu dia pathen program ai du tai pathen lo pi da chang ta hen ye chin inamu ki pum khat hi chi thisan hen inamu ki gai nun na aden reverend bisilo achai na pet ama last journey jani abe dingkun a driver pa hego hin tui kan hego ai chu taw da khamangin apu ta kong cha jam dam jam he pu atia ama alas bread ge ya chu thusim tam ta se hi ama doctor amin tun si ja hung do ateng le detail ti ha ti wai tai akau son na no khat pen jong chu inam pum piu ki cham na ding ki pum khat na ding ki gai lut na ding chu ama message hin tu ni nam ngai lut na pu na chang ai lo la nang la ke ki ti lo wa ato jo se ama a se ji tu ni chan ye in yong ka nei boy ka bo jo se korea kum ni ka khom ni tu ni ai ki korea chi ka hi ke ni nga chi ka kon kan sum ni nga chi kon ka nap ti nga chi ka hi ti chu na se ji ni hi tu ni ato jo se ama la jo ri lo thing ta hijlai ka bol khil tai hijlai ka tong khil tai ti luwa lung na chip ta to ka su dinga ele se dia da tha hin kanau pa go de din kanau kai go lu de hin pathe ni atha lung mu chon do sa ta hen tu dia ama achievement chu atong khom ka hi wa mi pi ti ha he lo diu hi a chu them thang thai da kai pa ka si khil am ne ni ngai da men ka si kha si na ja jan pathe bo pi ta ki pai